Danas ćemo vam pričati o jednom od najznačajnijih ljudi za Srbiju i za celo čovečanstvo, Nikoli Tesli. Nalazimo se ovdje u njegovom muzeju u kojem ćete vidjeti sva njegova otkrića i da vas podsjetimo da nije bilo Nikole Tesle, danas bi čovečanstvo verovatno bilo u totalnom radu. Živio je u Americi, a poreklom je iz Srbije. Njegova najveća želja je da na Nijagarinim vodopadima uspe da napravi hidrocentralu koju je prvo da pravi, ali nije je završio. Također, nedovršen izum mu je i brodno-daljinsku opremu, kao na primjer onaj tamo. To je verovatno jedna od najboljih igračaka male dece. Evo, ovo su jedni od Teslinih pronalazaka. Ovo su jedni od najznačajnijih Teslinih pronalazaka za celo čovečanstvo. Rođen u Svilljanu 10. jula 1856. godine. Umro je u Njujorku 7. januara 1943. Bio je jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih pronalazača i naučnih u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko kolo i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje. Njegov sistem neizmeničnih struje je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Umro je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla. Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega je oblast elektronike 112. Školu pohađaju u ranom smjeru. Otac Milutin rukopoložen je za Protu i u Gospiću, te se porodica preseljavala u ovo mesto 1862. Preostala 3 razreda osnovne škole i trogodišnju nisu realnu gimnaziju završio je u Gospiću. U Gospiću je Nikola put skrenuo pažnju na sebe kada je jedan trgovac organizovao vatrogasnu službu. Na pokaznoj vežbi koja je prisustvovalo mnoštvo Gospićana, vatrogasci nisu uspeli da ispumpaju vodu iz reke Like. Stručnjaci su pokušali da otkriju razlog zašto pumpa ne vuče vodu, ali bezuspešno. Tesla, koji je tada imao 7 ili 8 godina, je instinktivno rešio problem ušavši u roku i očepivši drugi kraj crijeva. Zbog toga je stavljen kao heroj dana. Teško se razbolio na kraju 3. razreda škole 1870. godine. S jeseni otišao u Rakovac, kraj Karlovca, da završi još 3 razreda velike realike. Maturirao je 24. jula 1873. godine u grupi od svojega 7 učenika sa vrlo dobrim uspehom, jer je iz nacrtne geometrije bio dobar. Tada je imao 17 godina. Nakon završene mature vratio se u Gospić i već prvi dan rasboleo od kolere. Bolovao je 10 meseci. U tim okolnostima uspeo je da ubedi oca da mu obeća da će ga umesto na bogosloviju upisati na studije tehnike. Evo, sada ćemo vam pokazati neke od Teslinih stvari u životu koje je koristio. Evo njegov šešir, štap, rukavice. Tesline knjige.